Tukugwata ugeni kiri nteto cietu ceru thithatu na rwiri tariki 21 mweri-ini jwa iri mwaka-ini jwa 2023 mbita Maureen Kinya munene to mathithio ni Purity Richard amona nteto iria nkureterete ni mukaririgite wa ngwataniro ya bunge ba Meru John Mutunga kuga batereti muchemanio jwa ntukwegoro jwa kugwatithania ngavana na MCA Pamwe pa MCAs kwariria ngwataniro ya igoro bakimeneria baria bakuga MCA baba nikabarana nkero embete ingavana kenda baiganwa atongeria bathirikari nduru kurita maoni jao igoro ria ngwataniro ya igoro bakiuga nande nikagita kamumero koketha witi na mbere kiama kia TSP kujukia kanya kiri baria bakai mbungeni ya Tharaka Nithi Mubunge wa Tigania West uria niwe mukaririgite wa ngwataniro ya bunge ba Meru na ugite abunge batamenyithitwe kana gwitwa muchemanio jwa ntuku ya igoro juria jurachiarire ngwataniro gatigati ka mbunge na ngavana wa Meru Nkuruki na atherete na kuga batira mutumite mubunge wa Ekuru Elizabeth Karambuka Ilemia kubarunga mera na kuga bono kabagetera ugambi bwa munini wa rais Rigathi Gachagua abunge baba ibareo kiri michemanio iria gwantuku ithatu yatongeretwe ni munini wa rais ende yare maguchiara ngwataniro mwandiki wetu wa Ntutu kuma Nairobi na aranirite na mbunge ije na mubunge ujo atubanganiria riboti ije na kumania ne kare ntukurore mzizi babunge akaunti Meru gotirima na gavana Mwangaza bakethania bashonshaninya kurekanira na ndinde tontuko no kumakire ukundike abunge bakaunti Meru batongeretu mukarigite wa mubunge rotero Tigania Dr. John Mutunga ibogite bakwa tontu mbaruega na kwegana ende kumenyakane bobwega bobatithiro baithingatira mokono jo MCAs abagetera ndoreshindete obisine munio rais Rigathi Gachagua aja Nairobi Shedro shekinyira muthia inkwirigira tuketha twina gikao kira tukomba gwitikaniria twinthe turi atongeria wa Meru na twitikaniria na ngavana nontu mantu ya kwagenera ndoni twitikanirie kiro rira twari rwa kwa Gachagua imantu ya makai atigere twitha twina wiyano kana ngwataniro ya mantu yonthe kou ingwitikia rira mweni munene Gachagua aka launch Meru County agreement yo mantu yonthe aketha thiri tugathikaniriti in everything in short ko babu abugetera Mwanka Gachagua DP Gachagua dirente to chai ingwitikia tugetera Mwanka ri deputy president yakarikia mantu yo twita turikanie na rwari rwa twari aru na itukwenda kuwa itali ru rithuki itali rirega na itukwenda kuora baturire goro gwetikaniritie kimantu ya yari mbere ya mwaka yo no bukuri Dr. John Mutunga arenderia akauga atiri bote gikundi kia bunge bakaunti Meru MPNG batamenyithwe mibango ekarikarire na konekana ko murungamiri okurunde ne kaunti Meru Karambuka Ilemia hata barungamirite kutirare mubango ya ntewetikia mheshimiwa Ilemia ko wari mtu ara represented mheshimiwa Ilemia represented ari wengwa as Meru County women representative na karari Meru nonto anga speaker rombori aketha ndi Meru na mbere talire bakwenda kuyukia ingwitika na ringire bangi na pengine mheshimiwa Ilemia thira Meru amwana na rineje akujire inotumbia witness kimanto ya ikarika ntewetikia nika represent anybody nonto tutradi ni noe nante kumekithana ririti atongire bangi na tiatu kuwa imakosa babithirie turuororo ne kanire eta ku witness sawa lakini tukwirigira memantu ya tarira kia Meru County kwe mantu ya kuwata kinya MPs nontu menya kwaganira Anthony tiago kwaganira Anthony aki kiri MCA na governor ya wita accent Mwanka ya kinya MP kimantu ya maendeleo ya kuwata MP ya kuwata MCA ya kuwata governor kwa hiyo imantu ya twariritie tuthia twina ukiri na kwea neshima kiri atongeria bonde kwa hiyo ngwitikia rwario ruru rio
na nontu bogitumi giki nandi Daktari John Mutunga na tumburirite atwira mucemujo bangeja Nairobi kiume kituri jokorani nya kwirana ni ate kureta itire kinya county assembly Meru iba twitite ruju turi atongeria ba National Assembly tumba kwa kugarania abo na batwelezora bathirie na gitumi bathirie mantu yo kube. Have you summoned them or they have summoned you? Can I just an agreement? They have requested us to join them for lunch. Iba twitite lunch ruju baraba konora twitataranire bakaya Nairobi akinya tongira bangi babaketha bakionekana batweleze urabarete itire na tubo atirinya tunontu imantu amega itha jau jaria unajo jangi tariria kumakirikanya ni mtu wetu jara tureterete ati tumuri kinya kubagabagwa ni ati mucemo jo ntukwegoro katikati ka gavana Kawira Mwangaza ni msisi babunge kaunti Meru jurabangani na mpwempwe kenda kuthina mpathukano katikati ka MCs wategere MCs 11 bora bagushiathora na gweta kumukethia gavana Kawira Mwangaza obisi newe arakuririkana bangi kirurumbe ibro bangagwita kumukethia ntukwegoro na nya ntukwenarwa na kona ndeke nda kuthira karata gaka kwa bangwa kumugwata gavana Kawira Mwangaza ogeni kire bunge kaunti Meru kenda kubakethia bonde nke reporter Ntoshauru TV kumaja kingina ngiritoke Nairobi mbita Boniface Mungera. Nyuma ya rwimbo rwa gutumiria muthia jwandwa gatigati ka gavana wa Meru Kawira Mwangaza na MC ba mbunge ya kaunti ukuringwa ntuku yegoro ntuku ya narwa bamwe ba MCA ni bachiumiritie kwariria ngwataniro yedzi ya kere MC wa kanuni Josephat Mugambi ni ameneretie baraba kuga ni mbeta MCA baranenkerwe gavana kenda kuthiria mantu jau akiuga ijine nguto itena mwerekera akere nawe MC wa Igembe East Status Mutiria ni arombete Meru rekeri ni ontu bwa kurita kwa maendeleo ndendwa gatigati kao na gavana iramatite kwa mieri 6 muthingatano akiuga nande nikagita ka maendeleo kabati. Dennis Mugendi na ranirite na tongeria ba na tutumira ripoti eji. Ngwataniro irikitie ikuonekana katikati ka gavana Kawira Mwangaza na ma MCA nandi Mumeru nawe augire ntutanise ng'ombe nyaki nio ithigithairwa nthi akari bare athira nibo barombiti kunyikira muno gukurukira ndwa ya gavana Kawira Mwangaza na ma MCA na nandi bari na kya kugwirerwa nikuthani baije witi na mbere bukonekana meneneji maturene ona kinyamiciene uningo sokeria awangabana Kawira Mwangaza nkatho nyinge muno nonto bokwatanira na MCA ndatarite MCA kenda ethro ainkathi yokinyila ngabana Kawira Kawira Mwangaza awete ate ito muringa yathimo twetwe ngwa itwaiti na takua nende nonto Kawira ngo sokeri nkatho nyinge muno pio na kinya 2027 kure kwa noye kurenge nonto nura watanire na nkathi irangatu kinya ngyo kinyila ate tire atbabi gibikito iritu muno nonto bangwataniro eu nonto tukomyanjira tukabwithirwa ya nara weto risabu tusumbuka muno koetweka maiya iyo tusemania na barabara ithukangi turete muno ngwataniro withero na MCS na Kawira Mwangaza nono kona no twagwitha Kawira Mwangaza ga kona MCS kuthia kinya supplement material ibo basaina na bakaro musedira no maendeleo ya Meru yo choka nyuma kwa excellence Kawira Bruna batu calm down bura calm down aba msinya baba the prudence nyawa the bara bakimenya at least nya Kawira nyawa kazurira ye ora nyawa bazuri edi kwenda kwa nto wandu atenda ngwataniro na kanire na MCA na gavana excellence Bishop Kawira Mwangaza beke ntukimwe dai kabati kaende masinani tukire mairo barabara tukire ana school fee na inkwenda kwa gavana wetu kwina tu betu tu nabo banene no bara baterwe ki yes babenda kwa mawaziri kuna mama eta wa Harriet Kadata itwisi to ananga ni to la no mwitite no ke do mwangwe kinyawe mam watu ngira we to wiwo ntugaruari eri mininga ta no nembe ya ni baba fa fo muguma kendo kenge gabiele bakawatanira gavana ari obisine gavana nenda leo itangwe masinani nonto ari obisine 2027 yeyo
aka na moji ruthe ne iji ni tusemanitie na MC wa kanuni Josephat Mugambi uria babaingi bayita chairman na ritwathira kinya bono ngwataniro barendaga na baria nabo bagwita bagitambagia urongo kuga MC abari-ini Kawira ni endi ntundi ciao gucokeria ngavana nkatho no ntuinya wewe nkorweke kwendama na akauga waimatha na inya batu itugwitikiria na inkwira antu bonthe bareke propaganda no ntu abaingi no kuona ki social media baruananga MCAs baretire wonka MCAs impesa banenkerwe batu itukura mushara na by the way inya ugakolele MCAs babaingi ara te antu bora omea mun MCAs re aerongwira no kuona bonthe antu ibangite ende batu tuyara no ntu bakuritira antu ngwito tumia ita tuthanu pesa aitha tusaliti antu betu andu ngwitikia ki majority 99% ni antu bara barendete ngwataniro ende na akingira undu ki muntu rombika gwithira kiara cio mwe meo thi ngwite katero inyo wo kuri antu barenda ndo be yendelea kuruga kenda bomba kufaindika kana bomba kuendelea ku neno ntu me ara ndo ithererio kuri eta kingava no ngi ki speaker kana eta na ara ki MCA kendo na bya kuri ndu itobera moteri wi ara ingiro yoro batu turombete murungu muno turitaniria ngwe myaka ene wirio na yeta thuru ongerete na kuga bari MC bakaritie ngavana Kawira tarume maigone tairia rikone tha ngavana Kawira inyere nio inyambunge ara twe mugario iria riko ureta tege bora mwesi ari agarache ari asa mugreti ana ende tha imantu ya kuimpeach kana ndwa utisio tukwenda miro no te muntu me akuyanwe na mantu yonto ya u no ntuinyarira twatonyere o twanjiririe mantu twega kwena irumia antu bara benyumenga bana babenyumetu muntu ari ndio na gari TV-ni watu ko muntu wonde na kurumana endu thai itukwenda okari ngabana nikenda omba kuritira antu ngwe mantu ya weta kuwa ngitukwenda kurita ngabana na ngitukwenda kurita speaker na ngitukwenda kurita CC yari yoso ke mero anyuma nontu ogia kolele ke budget iga yetete kuingwa no thie gutwathithia sababu nimbi ni ndwera yithiritere myaka uyo meri uyo onde na itukuromba murungu muno no ogia kwetha wena mathwani onto ayo gwete nyethera ni pate kueta bamwe wa veru bagiambunga tutenda na tutewata ni aringi ke mantu ne yoso ke mero anyuma kenda 10 na kuthirikiria ma minister budget na mantu jangi bakamukurukiria na bo itina mbere county ni Meru ni kabati loriani ruthiomi rwao si bara twatere kuri requirement ira cia ni twaitha experience ya myaka 5 kana bura ukomba kwithorite ngweu na inya thai turere ngavana yoro o ringi mbere tutura ne arete intobia we bionde no ntobira ngavana gareta te bia by the way bia Meru no ntu si akauma mbe akauma north akauma central akauma east akauma imenti south na mantu yonde yetu na badu twete kandidatie ma PS beje si bara batewi beje na tuka kurukia ndu na nyamba budget no ntu thaya twete June process ya budget ni endelee kubwethia 2023 2024 na inkomenya pundi gwirwere ronde kandelero murungu embere ikiendelea na mantu yonde ngavana gareta na tika no gareta mantu yara atewetaniria saria yara yonde awetekiria saria county ngwetekia batu tukathithia yo na yara mumeru wengwa kono kwa ntu bakuthithia aki ndene ya Meru county ingwataniro igikitwe kinyani MC Murithi Mutiria wa Ndia Igembe East batika turavira zimwe kwena ngusano nyingi no ntu ningo indacia kuringana batu tare na county relationship nora se power kana ngugo kwa ndenda wete kitu fulani ke executive ko mwangatha inda kompea ngona branjira cia gwithuki kona sibitari busi na issue uria taruanitie nkuruki iria ingi irumire kiri ntrimano iu ya MCA na ngavana Kawira kuna 10 million ward funds ira cia kieto ni former regime ko 10 million ward fund ira ruta 3 million cia ambassador milioni mwanje yi isu tugere huku makitha kinjire tomba kunyana njira alafu next year kuringana ndo adisi tete no to respect guturari ya ngavana yoro na still kwa tugere deputy president akaruta ruling yake tuko Jumatano watu tena thina kenda kethi subsequent years uchi tekethi onto kuma next year tona kethi million 15 watu garanda na public tuko 15 minus 3 million cia ambassador itwero ethini watia Dennis Mugendi Weru TV mushine o maua county ya Meru.
Uria warungamirite ariti ngugi obisine bwa ngavana thirikari nthiru niwe Gideon Kimathi ni akathite CS Mithikali Nturi ni untu bwa kurimira ngwataniro kinya mbere yayo kuoneka ntuku ya igoro. Nawe uria wari MC wa Egoji East John Paul Kireria ni akenerete ngwataniro iji akiuga ari na ma MCAs bakagwata ngavana Kawira mbaru kiri ubangania bwa thirikari yawe. Uria waumarukireja mutongeria wa bara baingi Victor Karethi nawe norite atongeria kunenkera kanya kambere mirandi iria yariri kwambirirwa ende tari karungu rwa thirikari nthiru. Muthuri Muriuki katuringecho Nyumengwatana kuonekana katikati KMC na gavana wa Meru Kawira Mwangaza muthenya jwa igoro na ndi atongiria mwanya bombite guchumiria nikenda kuonania kugure kwao. Wa mbere ndore mutongeria wandiko obiside bwa gavana kaginda gakiraitu no Gideon Kimathi na ndi gitarega tugwiritwo mono turi antu ba Meru nontu igoro jora tutura kuromba ituronere gavana wa Meru na MCA bakiomba kweja amwe bomba kwaraniria bomba kuthiria thina kana misunderstanding irera ryo na betikaniria kumana ndi baitengugi baitira Meru ngugi bara amwe nontu Meru akiwa thiriji yumene na nkethire cionekanire katikati ka CS Mithikali Nturi na Kawira Mwangaza agicokiria Mithikali Nturi nkatho nontu bakona kaunti ya Meru ni birikwithwo ina thiri. Specifically ningucokeria mheshimiwa Mithikali Nturi CS wetu wa agriculture kirithikare mheshimiwa William Ruto nontu mbere ma no tegere mweri wa December na for sure ona Meru itete bwega na ona no mwanka president wetu atonyere mantu ya Meru nikenda tukomba kwerekana bwega na uma Meru itete bwega nontu ndo endelea kuindithuka. So mheshimiwa Mithikali Nturi ore ali itubati kumwatuzo turea Meru tukauga na tukaritie bwega na nontu noe ritho rietu kiri executive ya mheshimiwa William Ruto tumwikire inya nikenda leo ndere abakari nthikire cabinet mantu yetu akomba kujakaragia bwega na atwe nayo yo mashinani tumenyere tutigachunie mugwati mwana na mwana ari mugongo. Mheshimiwa Mithikali Nturi noe senior most kiri executive ya William Ruto thai na kwa tumunenkere all the support nikende guru nara nayo akethia tukaritie bwega na tutukimwakikaisha ya mashinani yaje itukaritie sawa. So nituchugeria kinya mheshimiwa Kairemia nkatho ura atongeretie ngwataniro iji egolo ura twamunie ndene ambunge na tumwire mamu county na nautire ngugi njega na itukumuchokeria nkatho na akareka county umalanjere kairi na ndiri bagwatane na ba mheshimiwa Mithikali Nturi baike Meru iji county yetu mbere na tukabaunga mkono na tukona matunda na thirikari ya national government tutuye mheshimiwa Mithikali Nturi na ngwataniro njega na president wa Kenya na deputy president na wendi wao nandi nikuona ukeja kuthwa kwina thina kairi atongeria betho bagikaranthi amwe nikenda kuona thiri ikwarirwo ndene kaunti ya Meru itira umarua na ndaromba mono side ya executive na side ya assembly na atongeria bonthe ba Meru twetekanirie kuma nandi guti mantu yetu ya Meru disagreement ya Meru ibati kuma Meru itete kwa solved elsewhere tukareta external parties ki mantu yetu ya kinyumbani kairi nike nontu ria tukumaria mantu yetu ome kwina bangi ba uteka advantage paga twathurana kinya nkuruki na kulingana na Victor Karethi ura wari mutongeria baraba ingende ne mbunge ya Meru augete kuguru kwawe nikona ngwatano ile onekene ndene kaunti ya Meru atika home MCAs betu na His Excellency Governor Kawira Mwangaza kuomba kuwatanira na mno kuomba kuwatanira bai Meru antu atuiko bawita kuwatanira Nairobi ndia ni heshima nene muno na ikuonania kwina maturity na kwina goodwill na tukwirigira beta na mbere ndi na kwaraniria na kwendanira mantu ni maingi kenda mtu Meru aomba kufaidika na ningutikania na bore abakuga nandi ni maendeleo kabati na gavana ugo utukaya wasiwasi nonto kinyaitu tukara tukiuga maendeleo chap na ndi mutu augire chap tutura kuina chap na inya Meru ituge maendeleo kabati na nonto ndagirwe kinya MCAs bauga nandi maendeleo ni kabati tutule nyume yao kabisa nitukugwatanira nabo ni maendeleo ni mete mashinani kabati ifike mashinani tufanyiwe kazi na Antuna kancha Bishoburia auga bojabo ja thinjiri ibarabangite maromba imbe batiria kagita kana barona ja kagotina thiri indi kagita gabe na kugwirwa nonto maromba ja kathithika atongire bothe baramwe endi tukwenda kubura tubure na ndi nonto tukona bukugwatanira
na itukuona kinya sauti ire kumira. It was amazing kuona Bukiringa na hug. That's amazing. Na ndituko this is the time kumba ku call the county to a solemn day Maromba onto jabubo ari Nairobi. Na nani ntumiri atongire ba bonde kagita kadiri onekene ni atongire bonde bombe gutagaro rais nikenda bomba kukuche mirandi mwanya inja ndene kaunti ya Meru. Bwetu maera buratumire nuntu orobo ariretie ni rais achokana kanira onto bubo kiri makamu we chokere nyo au ubero bera ne turagwatanire na ndikenda Meru yumba kugwerwa ri tunenkere ni kamugate tutatubere kuma kingwataniro yetu tikikira toburetera kamwanki kau buragwatanire nako no ntukabura akiri no tengo geira irendereaga ndenda buthithia kikao bweta bona president wetu Ruto no tukwe maendeleo yarachereri kagita kau bweta buturetere maendeleo no tukira tukwenda turi a Meru imaendeleo ndi atongere baba ariete akikwara kia mantu ya Meru yonka iba mureke naraura Nairobi imbi tombo kutha kuma the national cake kiem budget yete ta kubwithore no tukuna supplementary budget ye kwari rwende kire national parliament imbi bieko bieto amana bubu mwandiki munene wa mwakiri aja ndene kaunti ya Meru edo takure thirikari kaunti ya Meru amana MC batikire mantu jote bakuthithia ndakuthwa jendene watho kwina sheria watirite mantu jajo nde baitikiritie kenda gutikethirwe kwina antu bagwita kotini ko challenge mbecha kithire kwa dispersed ki ward kukethirwe kwina muntu wetete kurigeria mbecha ire ikariliswa nontu itesheriene ko only that is the only advice na ingekeno gekenene muno kwithirwa ibi bakwatenderite bachoke baranirie na nontu ndene Meru antu barari bakuthama kinya investor baba inge bagwa bati invest ndene Meru nontu bora baronete otongeria buthuki bwa county yetu ibete bengane na antu bau babachokie ndene Meru babere Meru ikugiathiri ibeje beke otonga bwao nkiripotera World TV mbita muthuri Muriuki. Nakio kiama kia TSP Nandi nikio kijukite utongeria bwa baria banini kiri mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi bubo bweberete witikaniria bwa au kabere are MCA bari bakurikania kutethirwa kuri na rutere rwa baria banini ni kwethirwa memba bonthe bari bakiama kia UDA na kia TSP na biama bionthe biari kiri ngwataniro ya Kenya Kwanza. Mwandiki wetu Wantito Kumantereu atumenyithie nkuruki. Gikaro kia bithatu kia MCA bakaunti ya Tharaka Nithi kigitwe kiruta wira na rutere rwa baraba ingi gaki batari na rutere rwa baraba kai na ugu inyuma ya MCA bonthe baraba thurirwe kugua baumite murengo wa Kenya Kwanza arakiama kia UDA kia watire MCA 10 na boro tabangi bathanthatu na kio kiama gia TSP kia watabairi na boro tabangi bairi bathatu bathurwa bari arwereri kiumbe. Mwena uguru arua MCA bababana bakiama gia TSP ibairite iromba kiri utongoria bwa murengo wa Kenya Kwanza baitigirwa kujukia kanya gakiama kiraikio rutere rwa baraba kai iromba rirari tigiritwe na rekirwa kirore ni MCA bakiama kia UDA. Speaker wa gikaro giki John Babu ende natangachite MCA wa wadi ya Mugwe Jacob Murimindeke kana kiriko toe mutongoria wa baraba kai noe MCA wa Korotwa Lucy Muthoni Ndiga ari munini wake agetikia Mugai Nthoni kiri baraba kai kia jukua Impurity Wanja Mtwaritha urakinya we ni MCA wa Korotwa munini wake ari MCA wa wadi ya Metheru Nebat Ntwiga ura aijikene muno takinuthia. I urge members to discharge their duties with passion and dedication. Honorable members, it is worth noting that the above changes may affect the committees as currently constituted due to the provisions of our standing orders, and thus committee on selection may have to be reconstituted and subsequently reconstitute the other committees to take into account the new changes. The changes, however, shall take effect immediately. Atongoria bababa rutere rwa baraba kai baugite bakathi mbere kuwata mbaru thirikari watabura baruthaga bari rutere rwa baraba ingi. Wengine ambao wana wasiwasi na kwamba TSP wakiwa wanawakilisha wale wachache katika bunge hili mna shida yoyote, nataka kuhakikishia kwamba
tutaendelea kushirikiana tukienda pamoja. Hatuko hapa kupigana na serikali, tuko hapa kukosoa serikali mahali ambapo tunaona tunahitaji. We are not coming to fight the government. We are still in the ruling government. We are still in the Kenya Kwanza. What we are doing, we are not an opposition. We are a minority. So that most of the things that have not been able to be done in this house because of lack of the minority can be done. There are some committees that had a shortage and we are coming to fill the gap. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe, mbeta wa Samuel Gaishima. Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũu nĩ tũkuona kanya ga kũnogoka ũgeta kũraja ncokerete na Nteto Nkuruki.